Norbert Mao, President pa party DP, Norbert Mao. Atika luongi ika choke paluti na choli mamironi kenen loko macholi iyo mati loko ngom wa ngom pacholi. Atika luongo wu Norbert Mao ola rautunu ambassador ola rautunu Honorable Gilbert Olanya, Honorable Odongauta, Regan Okumu, Michael Chula, Okelo Ikitgum, Bob William Labeja, Bob William Ikitgum, Atika luongo OKNPP, Atika luongo KNPP, Amere, Atika luongo Lutela Pacholi, Mawunu ngeyu, ni kui omiru ki bol, mano kui wa, machalo wan kaka, kui omiru wa lok ki don lobo. Kui ki loko ki don lobo. Kui pe ki bolo ni pian ki tia bolo, meri kui ni pi dek atabachel, chiluwe, rayon tierrogo, kalupo kola telemoni, ni pi dek, onyo pi kech igi, luwe egini, umiru ki cho nyingi uweng, waki MCC ki cho nyingi uweng, waki bouncers ki cho nyingi uweng, ki kel wachalgi wen ki bae yamu, wega chulu ngeni, kui, pe ki bolo, pi dega tabachel, pi kech nina chel, kui pe ki bolo pi excitement, ni atika wot kila tela kuman, kui pe ki bolo, pi tim miu, kui ki loko ki don lobo. Machala chuli, umiru wabet ki bagain. Bagain pa chuli tie nga. Chek ye, President Museveni ngeyu, gamer pa NRM ngeyu, ni mwaka ke mwaka, karame elections. Kaka chel gibiru ki bagain gi, pi dok chere gi dok gangi. Ni pe balmo ma uti mbos mek tia timone. Uti mbos mek chwago NRM 100%. Uti mbos mek chwago President Yoweri Museveni kagota 100%. Ento anka kekeroni anabel la rwech pa pate NRM. Anabel la rwech ma rwech pi kui pa President Yoweri Museveni kagota. Ano miro akeri wia ni la bon kaka chuli me berutie unu Museveni pe kwanya ni ati pire. La bon kaka chuli me berutie uno NRM pe kwanya ni ati pire. Ilok me mobilization. Donc mobilization na ano mira mobilizing kui yit Museveni. Ento no kui ma ana mobilizing ki Museveni ni no kui netika kelo development manoti genuine. Yit kakana chuli. Ka ana tika mobilizing kui bot NRM. Ento no kui pa NRM ma ana minigi wano minigi ni umiru ukeli wa development mati genuine. Kuch kangi waini kuch do dugi loba choli. Ento kuche tika kelu die ma pat ene lobo wa. Kuche tika kelu jo ma pat ene bino ka leko die di kalwa. Karame elections wen ki wajo ni diang pa chuli ki bicholo. Ento antama wacha ludiruna wabiru wune ka choke. Wabiru ki bagain. Matwero konyo kaka. Memo. A memorandum of understanding. Omiru betie ikina chuli ki gamente. Ento pe memo dok biru ikin individuals. Ikin lutela mugo. Magitamani giriek giloya chuli. Gine dok tika choyo agreement kila didlobo.
ni wabi mi kui enro ana miaro gin ene wabi mi kui ana miaro gin ene ene lok mapeti yu a memorandum of understanding umyurbetie ikin Museveni NRM kiacholi kid machalo lo loga Waganda yam guberu kwede mane lok mati ana foyo